Siyamukela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu eCathedral Church of All Saints. Sisesontweni leshumi nambili emva kwaPentecost. Siyambonga ke uNkulunkulu ngokuthi sesisesontweni lemashumi amabili ngekwe-khalenda lenzala. Ifundo lalamhla ke kuyatholakala ekhasini 56 kulectionary yethu encwadzini yetifundo bese kuyatholakala na page 271 encwadzini yenkonzo noma i-prayer book. Tifundo ke lamuhla sivela encwadzini ekucala yamakhosi Sahluko 2 sisuka evesini leshumi siye evesini leshumi nambili bese sesichubeka evesini lesithathu kuya evesini lelishumi nakune esahlukweni sesithathu. Lihubo lelikhulu nelishumi nakunye 111. Sifundo sesibili sivela kubaseFesu Sahluko 5 livesi laka 15 kuya ku-20 kanti livangeli sitawuliva ngikulandzisa kwaJohane Oncwele Sahluko sesithupha sicala evesini lemashumi lasihlanu nakunye kuya evesini lemashumi lasihlanu nesiphohlongo. Inkonzo ke namhla siyatholisa ukuthi sitawuyisho ngenxa yokuthi asikho labanyenti njengasemihleni. Siyatholisa kakhulu. Namhla sinaye dzadzewethu lositseplelako Jacqueline bese sisiba nomfundisi Mabuza lotabe asendela sigaba sekucala senkonzo iSynexis. Amen. Jesu ukwathi uboyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona ngumyalo wokucala nalomkhulu. Newesibili ufana nawo ukuthi ubothanda makhelwane wakho njengoba uthanda wena. Kule miyalo lemibili kubambelele yonke imithetho yabaprofethi. Sivume intono yethu siqinisele nalokuqinisekile ekugcineni imithetho kaNkulunkulu. Siphile ngothando nangekuthula nabo bonke babo. Nkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwendi lebekufanele sikwende ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu sethelele konke lesekwenzile usele sikhone ngekuhamba lokusha kute igama lakho ligqunyiswe. Nkulunkulu somandla usithethelela bonke labaphendukanga ngeqiniso akasihawukele asithethelele itono tethu asikhulule kuto asimise asiqinise ekulungeni konke asigcine nasekuphileni lokuphili nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sithanda
sichaze. Sithandaza kanye sithi Nkosi Jesu nguwe sinkwa lesiphilako sondle ngempilo yakho kude siqondisise iqiniso lakho sibone nobukhona bakho emkhathini wethu ngobe uphila usana babe namoya ongcwele uNkulunkulu munye phakathe naphakathe. Amen. Sifike sanibingelela bazalwane enkonzweni yethu esaqhubeka namhla intshumayelo yethu sithi Jesu Kristu lo sinkwa sekuphila sibili. Siqhubeka-ke kuthatha le ntshumayelo khathini noma-ke ifundweni isifundo sekuqala lesimakhosini ekuqala sahluko sesibili livesi leshumi kuya evesini leshumi nambili siqhubekele evesini lesithathu kuya evesini leshumi nakune esahlukweni sesithathu nasehubeni lelikhulu nelishumi nakunye nakubasefeso sahluko 5 siqale evesini leshumi nesihlanu kuya evesini lemashumi namabili nasevangeli ngilandisa kwaJohane lomele sahluko sesithupha sithubela evesini lala 51 kuya 58. Kwesikhathi-ke sekukhula siyaqhubeka siyakhunjuthwa ngaJesu lo kuphila kwethu noma lo ngumthombo aphinde abe lithemba lethu aphinde abe likusasa lethu. Vele-ke ukukhula kwethu yinto leqhubekako akusiyo into lemile ebandleni kanti sine njengamaKristu kumele ukuthi nathi sikhule ngeke sitentele lutho ngaphandle kwaKristu longiyena live lenkosi limveta ukuthi sifunda kuye ngobe ngaphandle kwakhe kude-ke lokungaba khona lokho sikuthola evangelini lona leli esifundayo namuhla esahlukweni sesiqala evesini lesithathu lapho siphinde khona sithola emsebenzini yabapostoli sahluko selishumi nesikhombisa livesi lemashumi namabili nesiphohlongo kokuthi sineke sibuye Jesu siphila kuye sihamba sikuye futhi nemvelo yethu ibuye. Vele-ke ekuqala-ke bazalwane leli vangeli lesifundile namuhla liyasikhumbuza ngokuthi livesi lesigcine ngalo evikini eliphelile noma-ke siyaqhubeka lapho athi Jesu khona yena umelusi lomuhle futhi angelusi lomuhle usinkwa sekuphila lesimiso sibili. Sawukhumbula ukuthi labadla lesinkwa lesinguJesu kabafi nalabanasengata Jesu kabafi kepha ukuthi Jesu utawubavusa ngemhla wekuphela. Jesu-ke siyatsho ukuthi bekangakajabuli kakhulu ngebantu bakaJuda ngobe bona bebangafuni kuyiva kahle lendaba yakhe. Kepha-ke into lesifuna siyathi thina ukuthi lesinkwa lesinguJesu ngiso lesisondako sisonde ngaso tonke tinswayi lekufanele ukuthi sikhule ngaso umoya njengalokhu nje sesikhulume ukuthi bantu kumele badle kudla lokunemaseko lamathanga kuze ukuthi bakhone ukuthi imikimba yabo isimame. Nalana-ke ngakithi esikolweni sithi bantu abadle Jesu ngalokugcwele khona bakhona kusimama sinkwa lesinguJesu nengati yakhe konke lokho kwena ukuthi umuntu lomKristu aqine sibili. Siyaphuma-ke bazalwane namhla encwadini yaSamuel noma encwadini kaSamuel lebekadeni sibikela ngokuthi inkosi uDavide yabusa kangakanani
singena encwadini yamakhosi lapho sesithola khona ukuthi Davide wabese soyafa wathatha umsa wakhe Solomoni. Simthola ke Solomoni usesemncane la futhi usamani naNkulunkulu, usahamba nasesinyathelo enteyise lethatidabisa uNkulunkulu. Uyakhalela ke Solomoni ukuthi mina Nkosi angikwazi ukuthi ngingahola kanjani, ngicela wena kube nguwe lotamfundisa uhola. Lokho kwamjabulisa kakhulu uNkulunkulu ngokuthi Solomoni akacelanga kunjina, akacelanga ukuthi akubulawe isitha sakhe, futhi akacelanga ukuthi abe umuntu lovelele emhlabeni. Kepha-ke uNkulunkulu wathi ngobe akakuceli konke lokho, wacela nje inhlakanipho yokuthi angaba kanjani kumele wesizwe sakhe utampha nalo lokunye. Wamupha uNkulunkulu uzowena sesithembiso ukuthi kulokhu lenkupha kona kude inkosi leyake yaba nabo phambilini, futhi kude nenkosi etaba nabo ngasemva kwabo. Ngakho-ke siyabona ukuthi uNkulunkulu nakakhuluma ngale ndaba yokuhlakanipha, labafundayo kweBhayibheli bayazi ukuthi eBhayibhelini nasikhuluma ngenhlakanipho phela sikhuluma ngalo Jesu. Lokhu sikwasekufila Jesu, who is the wisdom of God. Ngiko ke lacela-ke Solomon lana wacela le nhlakanipho leNjesu. Ngiyo le nhlakanipho leNjesu ekuthiwa asidle sinathe kuze ukuthi sifile, kuze ukuthi Jesu asivuse ngemhla wekuphela. Siyathola ukuthi ehubeni lanamhla nalo mbhali walekubo lomDavide naye uyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu wethembekile kulabo lawamethembayo. uNkulunkulu ubendela konke labo lababheke nje yena bangakabheki encenye. Lokho-ke bazalwane kuphinde kufakazelwe nangesifundo sesibili lapho Pawulo khona akhuluma ukuthi inhlakanipho yethu ayibonakalise phela ngekuthi sinezijesu, sihambe ngekuthi sibantu lasebaqashiselekile, singadindwa into talelive uziyabelisa, futhi singangathi sizame ngoba lapho kuvela kufuneka nekwelethilo lesiphambene nemthetho kaNkulunkulu. Nasamkhumbula kahle lezike eliphelile phela bekafundisa ngenhlalakahle yeKristu kwaseFesu satuko 4. Sonke nje lesatuko sola nasekusongeni ngenyalo uthi khumbulani ukuthi banini labahlakaniphile. Le nhlakanipho lesesikhulumile ngayo ukuthi le nhlakanipho kubafundi beBhayibheli bayazi ukuthi kude inhlakanipho lengiyo ngaphandle kokuthi bantu babe nguKristu. Inhlakanipho lengiyo kuba nguKristu. Ngiko-ke afike lo mbhali lebesimthatha lapha kumsebenzi wabapostoli uthi siyaphila sibuye sihambe sibuye senze lonke into ngayo. Bathandelako live lenkosi iphinde liyawucacisa ukuthi ngeke phela bathandelako sithi sihamba naJesu bese sesifuna kusitwa labanye bantu eqadini. Sisitwa nguJesu lo live lephila yonke impilo yethu iqhamuka kuJesu kude engqengele sithatha khona, noma-ke lapha bese sesiyothola khona njengoba nje sathi ukuthi sine sibantu base-Afrika impilo yethu siyayihlola. Sithi-ke njengabantu base-Afrika impilo yethu asiyihlole kuJesu. Impilo yethu ayinikethwe indlela nguJesu. Impilo yethu ayinikethwe inkomalo nguJesu. Impilo yethu ayithole ukuphila lokusimeme kuJesu. Sithi-ke sine-ke njengamaKristu kuJesu kukhona konke. Njengangalo live lalithi sidumkela konke lokho kuyasikhumbuza ukuthi into yasezweni nayintasini
uJesu vele utawathe kuthula. Ngabe sinama wonke umuntu loba lendaba namuhla kokuthi athi kahle ukuthi ngaJesu yonke into siyaqheleka, yonke into ihamba ngendlela efanele kude lomngcono kalomunye ngoba sonke sibangana futhi sibangani kaJesu. Jesu kona evangeli uyasomota noma-ke asiphakamise kancane athi ngeke ngisambita njengabafundi bami, kepha ngimbita nabangani bami ngoba umngani wathi konke lokwenziwa ngumngani wakhe. Ngabe bathandekayo ukuze siphile siphumelele, siyakhunjuzwa ukuthi usingo wasekuphila lesivela ezulwini, usipho kubantu lesiletha impilo lengunaphakade, lesiletha inhlakanipho yokuphila ilanga nelanga. Nangabe sidla kulesingwa sine siyathola ukuthula, sithole nempilo nenze, sithole nekuceba lokungiko lokuthi tonke izidingo zethu siyahlangabezeka kuNkulunkulu njengokwenjongo yakhe. Sineke bazalwane siyacela ukuthi asesimthande lo Jesu kuze ukuthi sitodla ngalokuphelele kuye, sinathe ngalokuphelele kuye kuze ukuthi kucabanga kwethu nekwenta kwethu kutholakale futhi kuhamba futhi kukhonda uNkulunkulu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Asithandaze. Baba wethu siyakubonga ngokuthi usiphumelele Jesu Kristu umelusi lolungile lokukhulu lololivelo nemhlambi wakhe. Egameni lakhe phakamisa imithandazo yethu, sithandazela umndeni waNkulunkulu, izwe, ihlanga, bantu nesilili, nabo bonke labalandele sinkwa sempilo seniqinile. Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Siphe njalo oNkosi, usebenzela kudla kwaphakade. Usisa umsebenzi waleli bandla emimangweni yethu nasesizweni. Kude labaningi batawumukela Jesu njengoKristu umsindisi, baphinde bakhole ukuthi nguye sinkwa sibili sokuphila nesivela ezulwini. Siphe ukuthi singahlali sihambele noma sobele lutho ngaphandle kwaKristu nekulunga kwakhe. Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Siphe ukumbana ekuhlukaneni kwethu, ukubana esikhundleni sekungefani, nekuthula esikhundleni sekudala. Kude kwanze kwelivangeli lakho uqhubeke kungamiswa lutho, nemoya weluthando uqhubeke njalo. Yenda abafundisi bethu bafunde ukuxolelana nokusebenza ndawonye. Wende emabandla ethu aphakamisane ekukhuleni kuKristu. Nemasondo onke athi kokuthi lokusihlanganisa simabandla nguKristu. Nkosi nomusa wakho. Yiva inthandazo yethu. Ngamoya wakho longcwele Nkosi, kucula isimo sethu sekudala sibe idalwa letinsha kuKristu. Senze sikhole sibangelela ezwini lakho nakuma-sakramente akho, kude sibeke eceleni izinkanuko zethu tenyama, sembaphiswe kungcwele nekulunga, sifane naKristu. Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Vikela abantu bakho Nkosi ekungcoleni komhlaba, sisinzise kudlameni lokubonakala ngaphandle nekuqina kwezinhliziyo lezingekhaya, nekuhola kwakho lokulungile. Qondisa ukhuthaze ugcine baholi bethu ukuthi basibolele ngendlela lengiyo, bahambe nomthetho cobo evenileyo. Ngamoya wakho longcwele ucula inhliziyo lesikhulu nelivangeli lakho, kude kuthi
Kuthula lokungiko nekukhona nobucoco kusimame evelileyo Nkosi nomusa wakho. Yemgiva ukuthandaza kwethu. Yehlisa amandla akho ekuphilisa kulabo labaphathekile. Ukhumbula ikakhulu labo labaguliswa umahazane naletinye izifo lesicakile esibulalayo talesisuku sekugcina. Ngokwethandlo yakho abasinze isiphetho sevuko yakho ngokukholwa baphile bakunike ludumo njalo. Phani moya wakho kulabo labagumele abanesitulo nalabo lababila nekushiywa nehlobo labo ikakhulu imindeni abeyifihla ihlobo lazo kulabalabo. Qinisa lokholo lwabo baqinisekise ukuthi uhlala unabo kuzo tonke izimo Nkosi nomusa wakho. Yiva inthandazo yethu. Uhlala njalo kulabantu bakho Nkosi Nkulunkulu, hhayi ngaloko lesikufunayo kepha ngaloko lesikudingayo. Usipha inyama leyonda imizimba yethu. Wonda nemiphefumulo yethu ngawo umzimba nengazi wendodana yakho uMsindisi wethu. Imali asibizezela ezulwini. Ize wonde imimoya yethu ngelivi lakho eliphilayo nalelisebenzayo. Sihle ukuthi bongela lukhulu balezifo zakho ezinganamkhawulo. Usenze siyekele ukukhonona nokuphila esikolweni. Nkosi nomusa wakho. Yemzali isicelo sethu. Nekwakhi ukunakekela kwakho Babe, sibeka endlini kwakho lesi isicelo sethu ukuze usizo uhlobise livi lakho usonde nangesikwa sokuphila. Jesu Kristu Nkosi yethu uqobo lwakho. Lokho sikucela ngaye uMfeli wethu Jesu Kristu. Amen. Babe bika